Era Radyoyu Denci Gela. جنابند نوچه‌نا رادیوی دنگی گلتم باش ایرو 18 جوتمه 2024 این لبروکسل ساعت 13 لآمده 14 گدارن هجام بولتن روژه پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه. مالباتان جبوکو بچنیم رالی سرلیدان کرن. ریبر آپو لگرتیگه ها تیپا فا آب اولکاریا بلندا ایمرالی دناوا شرط و مرجنگران این تجدید دهته گرتن و 43 مهن تو آگاهی جنایه گرتن. برای ریبر آپو محمد جالان و واسی وی مظلوم دینچ جبو هفدیتنه سریل سردوزگریا کوماره یا بورسا و مدیریتا گرتیگه ها ایمرال یدان. هر اوها خوشکا عمر هایری کنار امینه کنار برای حامیلی یلدرم پولات یلدرم و خوشکا ویسی آکتاش ملیها چتین جبو هفدیتنه سریل سردوزگری و مدیریتا گرتیگه هیدان. مافه هفدیتینه یه ریبرا پو او سه گرتیندن ای به مالبات و پارێزانان را بهنجتین جزای دیسیپلینیتین آستن کرن. هر اوها اعتراض پارێزاران آجبو بریار جزای دیسیپلینیجی هاتن رد کرن. جبو آزادی عبدالله جالان امهین بهتر تکوشینه بکن. ده چارچوبای خونخ دویمین آپینگا و آزادیش عبدالله جالان را چارەسەری سیاسی جپرسکریکا کرد را لسویس را باجار بالین زونه لناوند جواکا دموکراتیکا کرد پانل کات بکانین. ده پانل ده گلک اخافتن هاتن کرن. ده دسپیک ده دکتر بپ ساوارای برولی آخفی او گوت ریبر گل کرد عبدالله جالان نتنه جبو گل کرد جبو گلان همویان لیدرکی گرینگ او گوت جبو کامپانیای آزادی بسر بکه و دوی امهین بهتر کار بکن. یکانه ریا رزگار کرنا جشر پارادیگمای نتوای دموکراتیک عبدالله جالانه بریا و پارادیگمای گل بی هفدو بکشن دنا و آشتی ده دکارن به هفره بجین. پشره روبرتو ماپلی آخفی او گوت که ریبر پو لیدرکی دیروکیه هم هینی مدکه هم هینی جواکین اروپایی دکه تکوشینا کل روژاوا لدیجی دایشه هاته کرن دوی جهر کسی را به گوتن دوی فکر نو جالان لهر دره بینه بلاف کرن تزجیتا دمدرش یا لسروی دوی دمل دست بداوی ببه جبوویشی گرینگ تکوشین به مزن کرن. هری داوی احمد یامان آخفی و گوت پنگا و آزادی گرینگه ده سالا یکمین یا کامپانیای ده گاوین گرینگ هاتن آویتن. اف گرینگه لیبله وان چالاکیان نکارین آزادی پیک بینن. دوی ده سالا دویمین ده جبو کامپانیا بسر بکه و دوی ام چالاکیان هین خورتر بکن. پانل پشتی پرسو برسوان به درشمیان بداوی بو. پارتیزان پیناسای جدلو درست بونهیه. روزنامه‌وان گلچین باران دنیویسا خویا ایرو ده بحثا گریلا ادریس بوسکورت پارتیزان تایلاند که و دبیجه گریلا پارتیزان ده سال 1996 ده لنافچه آکری توتاکش دایک بو. جبو که دستکا ماتی بده مالبات اخوه چو استنبول و لور تفگر آزادی کردستان ناس کر و دناوا جیوان ولات پاریز ده کار کر. پارتیزان دبی سردمه ده هاته گرتن. اف دما گرتنه جبوی بود دبستان و دما درکت جی به آوایی که چالاک تبلی خباتین جوانان بو و خباتین سرکفتی کرن. روزنامه‌وان گلچین باران ده بیجه پارتیزان ادریس ده سال 2018 آنده شهادت کرمت وی تایلان آرارات به باندور بو و تبلی رفین گریلا بو. گریلا پارتیزان تایلان پشتی پرورده دست پیکی لهر قادا برخودان به فدکاری، کدکاری و زیرکمونک میناک تکوشین کرد. به تایبەتی دامەدەکاریên tünelên şer de cih kirt û li dijî êrişên îmhayê yên dewleta Tirka dagir ker ciyê xwe girt.
پشره تبلی ناوا تیمین گریلایین به تفگر بو. هفره پارتیزان دناوا تیمین به تفگر ده فدایتی اساس کرد و دربه این گران لحیسین داگر کرخست. گریلا پارتیزان تایلان ددودی جوتمها 2022 به هفره خواه ایرش آرنت را دمال سر ارکا خواه بو به ایرش دجمن تبلی کاروان نمرین کردستانی بو. Akademisyen Dep Driver, Devleta Türk mafya heviye perçedike. Akademisyen u sendikavan Dep Driver 1500 kesen ku ji bo imraliye imza avetin ji ajansa Anefer Axifî û got Tirkiye bi nêzîkatiya li hemberî Birêz Öcalan mafya heviye tune dike perçedike. Birêz Öcalan 26 salin dibin tecîdê de ye. 44 mehin nikare bi malbat û parêzana re hevdîtinê bike. Dadgeha mafê mirovan Ewropa derbarê van bi pêkirinan de biryar daye. Mixabin Tirkiye li gorî vê biryarê tevnagere. Ev jî tê wateya ku Tirkiye biryaran tune dihesibîne. Devletên Konseya Ewropa jî di doza Abdullah Öcalan de tiştekî nabêjin. Ev jî bawerî û hêza Komîteya Wezîran dikebin fikaran. Devê Konseya Ewropa li dijî vê yekê sekneke cidî nîşan bide. Ewropa ne mecbûr siyaseta Amerîka, îdeolojiya Amerîka ji sedî sed qebûl bike. Ewropa nikare weke Amerîka li Birêz Öcalan binêre. Ji bo vê jî dibêjim daxuyaniya Komîteya Wezîran ya ji bo mohleta salekê ji bo Tirkiye metirsîniye. Ev biryar tê wateya qebûlkirina îşkenceya ku saleke din jî dewam bike. Ev nabe û li dijî krîterên Yekîtî Ewropayê. Armanca bi îmzekirina 1500 kesî ya nameyan jî ji bo çareserkirina sofîstîke ji bo rêzdariya li hemberî mafê mirovan e. Daxwaza me ev bû ku rewşa Birêz Öcalan ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd û aştiya li Tirkiye û herêmê nîşan didin. Me xwest nîşan bidin ku fikrên Birêz Öcalan ji bo rawestandina şer pêkanîna aştiyê tenê fikr û felsefeya Birêz Öcalan pêkane. Devê cîhan vê rastiyê fêm bike. Dep Driver herî dawî got bi taybetî tekoşîna gelê Kurd giring e û ji hemû gelên cîhanê re dibe alîkar. Divê em bi hevkariya Pergala Edaletê hesab bipirsin. Divê rojnamevan parêzerên Tirkiyê jî xebatên xwe bimeşînin. Her xebata wan ji bo me dibin mînak û pêşeng. Fransa perwerdeyê ya navneteweyî sibê dest pê dike. Zanîngeha Kobanê amadekariyên li darxistina konferansa perwerde ya navneteweyî ya yekemîn a veguherandina perwerdeyê di serdema nûjeniyê de nêrîn û pêkanîn dike. Konferans di 19 û 20 Cotmehê pêk were. Hevserokê zanîngeha Kobanê Şervan Müslüm diyar kir ku hîndekarên zanîngeha Bakur û Rojlatê Sûriyê dê beşdarî konferansê bibin û mamosteyên ji DYA, Uruguay, Yemen û Libyayê jî dê beriya online beşdar bibin. Li gorî Müslüm di konferansê de mijarên teknolojiya perwerdeyê û veguherîna dijîtal, keşeyên perwerdeyê yên di saziyên perwerdeyê de û rêbazên çareseriyê, pêşxistina behreyên jiyanî û pîşeyî, lêkolîn nûbûn dê perwerdeyê de werin şîrovekirin. Li Efrînê diziya zeytûn û revandina welatiyan didome. Li gorî dezgehên çepemeniyê çeteyên polîsên û leşker du welatiyên Kurd ji gundewarên bajarê Efrînê revandin. Çavkaniyên xwe cihî diyar kirin ku navên her du welatiyan hatine revandin û hane. Omerê Mihemed Dawud 28 salî ye û ji gundê Qurtulqulê Qoalê yê bajarê Şêra û Xelîl Yusufê û cik 32 salî ye ji gundê Dikê yê bajarokê Bilbilê ye. Heman çavkaniyan dan zanîn ku piştî sê rojan ji vegera Ömer Mihemed Dawud ji Lübnanê ew hat revandin. Her wiha Xelîl Yusuf û cik jî ji mala wî ya li taxa Mahmûdiyê ya Efrînê hat revandin. Girêdayî heman mijarê binpêkirinan çavkaniyên xwe cihî ji bajarê Mabata û Reco diyar kirin ku
çeteyan berhema zeytunan anişte cên resen dizin û talan kir. Çavkaniyan destîşan kirin ku çeteyên li nêzî gundê Şêxutkayê Mabata berhema zeytunan ê menan ezet ê ji heman gundî hat dizîn. Her wiha hat diyarkirin ku çeteyên Feyl Xel Şam berhema zêdetirî 205 darên zeytûnê ên malbata Davûd û berhema 100 darên malbata Şexmûş İsmaîl ên gundê Meydan Ebesê yê bajarokê Recoyê dizîn. KCDKE em ê seferberiyê îlan dikin di 16 mijdarê de li kolanê Kölnê bicivin. KCDKE ji bo meşa 16 mijdarê ku wê li bajarê Almanya Kölnê were li darxistin daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de wiha tê gotin. Em meşa navendiya Ewropaya Kölnê û çalakiyên berfreh ên li welatên Skandinavyayê li dijî komployê ji rêya giştî re radigihînin. Rêberê me 26 salin li girava İmraliyê di hicreya yek kesî de bêyî ku li gorî rêgezên hiqûqa navneteweyî tev bigere di tecîteke giran de têgirtin. Hêrs û fikarên gelê Kurd ên li ser tenduristî û evlahiya rêbera posê de bûne û vê rewşê qebûl nakin. Desthilatariya faşîst a AKP û MHP jî bêdengiya Konseya Ewropa Spîtî sazî û hêzên navneteweyî caseretê digire pergala tecrît û pêkanîna xirab ên li İmraliyê li hemû girtîgehan û civakê belav bûye. Ji bo bidawîkirina komploya navnetewî û şikandina tecrît û bi destxistina azadiya fîzîkî ya rêber Apo em dê navbera 1 û 16 mijdarê de seferberiyê îlan dikin. Bi vê boneyê em bang li raya giştî ya cîhanê hemû sazî, sendîka, partî, aktivîst, her kesên ku piştgirî didin demokrasî û mafê mirovan dikin ku bi awayekî çalak beşdarî meşa navendî ya Kölnê bibin û bi gotina dawî li tecrît, îşkence û bêhûxiya 26 salan bînin tevlî çalakiyan bibin. Şeniyên bajarê Helebê pergala îşkence û xirkirinê ya li İmraliyê şermezar kir û gotin heta rêber Abdullah Öcalan azad bibe ev ê tekoşîna li gorî ramanên nû yên rizgariyê bimeşînin. محمد شیخ ما از ولایتی کی تاخش مسئول جیان دکم اب تجدید سر سرکتی تیم شاندن جمله دولت ترکی فاشیست هم ویچتی قبول نکن هم جوان بیت آخیدا چیز دست ما وره خواستن هم حضرتی جرا دکن و هم حاضرن جی چو وره خواستن هم حاضرن جبو آزادی سرک آپو جبو چهار سریا پسکریگا کرد همون تجدید فیزیکی معنوی تجدید سر تجدیده واقع دجمنی ما لسر سرکتی بکینه و واقعا در فت نادن سرکتی حتی عائله بی سرکتی ببینه یک دنگ به یک روح به یک ایدئولوژی همو جبو سرکتی کار بگن و همو تمر سر ندابن لقادار سر نگابن ده چپره شهردار سر نگابن همو که تاثیر سرکتی لسر همو گلین رجات نوین و عالم بیه کت سالا 26 زندان امرال دای حتی هم خوشن همین رابن سر پیا همجی تصمیم نابن بجی سری کابو بجی سر کابو یعنی حتی زیارت نه نش خدا نرا نش اوی گندیارا محامی گندیارا هواجی لعمل انسانیه گرک ملتی حقوق الانسان را بگتشتی عالم که لسردکی سال 26 البتشتو دنیا دو نبیه سرو جی عمل پی سرو کنه و بجی سرو کابو 11,000 ton tov li cotkarên kantona Cizîrê hatiye belavkirin. Endamê beşa şînkahî ya kantona Cizîrê Mesûd Mehmed de zanin ku tevî êrişên dewleta Tirka dagirker ên li ser herêmê jî ew alîkariya mezin dedin cotkaran û got heta niha 11,000 ton tov li cotkarên kantona Cizîrê hatiye belavkirin. ام وقت هي زراعه كاري بوغا ام انا دكن جوار بزر وفرين ومزر خادمين انسان دبين بوغ ما تشكي باشكي مسارة بزر ارزان كير
وأمانة بزر وزاينن حيانا بالشغل دور 11,000 دون موزعة دي سر جود كارين أو بزر بوغندج نوعية يجز بباشر تنظيم الزراعي ما خطاق دانية كهرم الجزيرة بحيران شمارة عرفة بوارنة طبعا قرارات جورتي وجميع دفت كذن نسبة حددين نسبة جنم سنة صدي شيستي نسبة بامبو سنة صدي بازدين نسبة بقولياتا وعطرياتا يسنة صدي بازدين لفرد من خضار صيفية خضار شتوية أو جمع كلين سنة صدي فيدو بسيا وتكثيف الجماهير تكثيف قارس شبشة دمكانة أو جمع نسبة بليه سنة صدي بازدين أو جاء جدرفي خطام التنظيمي أو جاء بالتكثيفي يعني أو زيد الأمصر يعني قال لك كار بالمهي وأم بهيري بوق الجود كاري ما فان تشتاقي شاب قدريني وأموار آل كارن شعالي بزر دي شعالي مازوت دي يعني جزيرة قال لك زراعة ليشين بي أم بهيري بوق مزارعي ما فان تشتاقي شاب قدريني لال باکی کتن و درکتنا گلک توران هات خدخه کرن. کتن و درکتنا گلک دورن ال باکی جبو 15 روشان هاتن خدخه کرن. والیتیا ترکیه لوانه به بهانه اولکاری گلک قادن گریدای نافشه وان ال باکی وکی هرمن اولهیه ین دمکی راگاند و جبو 15 روشان کتن و درکتنا وان قادن خدخه کرن. والیتیا ترکیه داگر کرده زنین که قادن dikevin nav sinorin Karsız Tepe, Kanlı Geçit Sırtı, Sivri Tepe, Avcılar Tepe, Üç Dere u Bedi Sırtı, denavvera hecde cotmeyi u yek emişdarede jibo 15 rojan veki heremin evliyi yen demki hatine ilan kırın u ketin u derketin avan qadan xedexeye. Parasvanên mafan welîdî jî cezayên jêgirtiyan re pereyan bişînin. Endama Komisyona Girtîgehan a İHADê parêzer Zeynep Ceren Bostopra got ku ji ber pereşandina jêgirtîgehan re gelek kes hatine cezakirin û got em ê li dijî van cezakirinan kampanyayê bidin destpêkirin. Devê çarçoveyê de wê ji gelek girtiyan re pere werin şandin. Parêzer Zeynep Ceren diyar kir ku herî dawî bi bahaneyên ku pereje hevjîn û girtiyên siyasî re şandine 4 sal û 2 meh ceza dane endamê İHADA Stenbolê Hatice Orman. Ev ceza ne hukukiye keyfiye. Parêzer Bostoprak da zanîn ku pere biriya postaya devletê tên şandin û ne karekî veşartiye ku dadgerî û îdare weke karekî rêxistinê û îlegal nîşan bide. Ev pere derbasê hesabê girtî dibe û bikaranîna wî pereyê jî di însiyatîfa rêveberiya girtîgehê de ye. Kes nikare van pereyan weke muxalefeta qanûna têkildarî pêşîgirtina fînansekirina rêxistinê binav bike. Bi Kurd û Kurmancî nabe ku kesek ji ber ku perejê girtîgehê re şandiye were sûçdar kirin. Em vê kiryara keyfî û ne qanûnî qebûl nakin. Em ê li dijî vê rewşê kampanyayê bidin destpêkirin û ji gelek kesan re pereyan bişînin. Ji ber ku ev sûç nîne bila derheqê her kesî de lêpirsîn û dozan vekin. Nikarin pêşiya piştevaniya bigirtiyan re bigirin. Parêzer Kaya divê binpêkirinên negirtîgeha Mêrdînê bên eşkere kirin. Ji parêzerên Komelaya Hukuknasên ji bo azadiyê OHD Azad Kaya diyar kir ku têkildarî rewşa Mizgîn Acar gumanên ciddî hene. Parêzer Azad Kaya got ku piştî Mizgîn Acar birî nexweşxaneyê malbata wê akidar kirin ku keça wan xwe kuştiye. Weke parêzerên malbatê mehvil da ku dosya û rewşa wê bizanin. Lê bi behaneya ku dozger hêj lêpirsîna xwe temam nekiriye rê nedan ku em weke parêzer têkildar bibin. Ji ber vê yekê gumanên me yên ciddî hene. Parêzer Azad Kaya da zanin ku rojnivîsên Mizgîn Acar jî wendane û got heke îdayên girtîgehê rast bin divê nîşan bidin ku îhmala wan nîne. Eger dibêjin pirsgirêkê wê yên psikolojîk hene bila rojnivîsên wê radestî me bikin. Rojnivîsên Mizgîn wê rewşa wê ya psikolojîk jî eşkere bikin.
Rêveberî dibêje ev dibin çavderiyê de hate girtin. Madem dibin çavderiyê de bû, çawa hewildaya xwe bikuje. Parêzerkaya herî dawî got, divê lêkolînên pêwîst bên kirin. Em ê şoptarên pêvajoyê têkildarî rewşa mizgîn acar bibin. Mixabin di nava bimêkirinên mafên nêgirtîgehan mafê jiyanê û mirovan nîne û mirov dimirin. Me dît ku girtiyê nexweş Abdulkadir Kuday çawa li ber çavan bi mirinê re rûbirû hatiştin. Tiştên ku îro li girtîgeha Mêrdînê çê dibin, ji van kiryarên faşîst ne serbixwe. Divê sepanên weke tecrî tê ku girtiyan ber bi kuştinê ve dibe ji holê bên rakirin. Çalakvanên Helepçe dibêjin partiyên Başûrê Kurdistanê tenê ji bo berjewendiyên xwe yên taybet û baweriya wan bi welatê Kurdistanê nayê û got partiyeke siyasî tevayî dîrok û rûyê wê bi xiyanetê dagirtiye. Kurdbûn jî xwe re vegwerandine destkeftî û siyaseta berjewendiyên xwe. Lewre bi vê nêzîkatiya xwe dagirkirina Kurdistanê ji dagirkeran re hêsan kiriye. أكيد يما يك شيء جورة معناه وياك يما حزبي اجتماعي واني لمراتا كحزبي اجتماعي وأما حزبي محلي وهذا حزبي محلي شونه أو لولا يجلس دور بري خويك لقد توجه كونتاكتي رسمي وعلاقات يجيب خطبة بوي كده صلاة خوي بمنته پیویستی با وی که ترکیه پرچش میکنه بوری میکنه بالا پرچش شکا اوی که ترکیه ایکا پیشوانه ایران لنا خوی خریکه خلق لیست داره یا بالا ترکیه دیتا ولاتک داجیره که چون بنیتی عثمانی کنه ولایتی مسلم ولایتی خویتی یه سه شاوی هل سر کرکوک بشکل ترکیه بتایبتی لهاتو ساتی هالبجادنا به لانو ساتی جوری لگورکاری عراق به لبخاب و نفشار کلیلرم اما نه همی آن لکه قصدو کبتوان ترکیه بکار بیانی بوچی بوی که ایشو کارگانی خوان راپره براسی امریکا تورک ایکا حکومتی هرمنیه لایەنێکی سیاسیە وەکو حکومت هیچ دەسەڵاتێکی نییە حکومتی هەرێمی کوردستان کارتۆنیە حیزبێکە ئەیکات و گومانی تیانە ئەوە کە کاراسانی زۆریان بۆ کردو مقابل پاراستنی لایەنێک ئەبێ ئەو کاراسانیە بکە ئەو نۆکەرایەتیە بکە ئەو خیانەتە بکە ئەیجنا مانەوەی ئەو حیزبەکە ئەو کاراسانیەکات بۆ دەوڵەت مقابل پاراستنیەتی بەڕاستی کە ئەڵێن مێژوو خۆش نییان قسەیەکەم بەڵام مێژوو هەتا ئێستا محاسبەی کەسی نەکردووە مێژوو هەموو شتێکی ئاوەژۆ کرد ڕەشیان لێ کردوین بە بیسپیان لێ کردوین بە ڕەش بەڕاستی خیانەتیان لێ کردوین بە سیاست و بە ئازایەتی و بە زیرەکی لایەن هەیە هەموو ژیانی خیانەتە Li Sîtek 200 donên pûş û darên xwezayî şevitin. Rêveberiya polîsên daristan û jîngehê ya parêzgeha Silêmaniyê ragihand ku li gundê Kanîgevrê û Şaristanê yê ser bi navçeya Sîtek ya li Sînorê Silêmaniyê şewatek berfireh derketiye. Hate diyarkirin ku di encama agir de 200 donên pûş û darên xwezayî şevitin. Her wiha hate ragihandin ku şewat bi hevkariya xelkê herêmê û tîmên agirkujiyê hate kontrol kirin. Li Kerkûkê çar şeteyên Daişê hatin kuştin. Fermandariya operasyonên hevbeşên Iraqê bi daxuyaniyekê ragihandin ku şeva borî bi balafirên F-16 hêzên hewayiyên Iraqê bi hevkariya diş terorê û komandoyan di navbera Kerkûk Silêmaniyê şaneyên çeteyên Daişê hatin hedefgirtin. Li gorî daxuyaniyê di encama operasyonê de çar çeteyên Daişê hatine kuştin. Hêjayî gotinê ye ku doh bi şev endamê tîma rêxistina aştî CPT Kameran Ömer ragihand ku şeva borî balafirên şer çar caran rêzekiyayên xal-xalaniyê dikeve navbera tex aser bi bajarokê Koyê û Şîvan de bombebaran kirin. Guhdarên hêja me bültena rojê pêşkêş kir dem baş.